अन्तर्राष्ट्रिय वी लभ यू फाउन्डेसन की अध्यक्ष जाङ्गिल्जा ज्यूद्वारा सन् 2018 अक्टोबर 31 तारिकमा कोरियाको इन्चन स्थित सोङदोमा सेभ द वर्ल्ड ग्लोबल फोरमको आयोजना गरियो। वी लभ यू फाउन्डेसनकी अध्यक्ष जाङ्गिल्जा ज्यूले कोरिया मात्र नभएर खाँचोमा परेका विश्वभरिका मानिसहरूलाई सहयोग गर्ने महान कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना सहकर्मीहरू र साझेदारहरूसँग मिलेर उत्कृष्ट कार्य गरिरहनु भएको छ। यो फोरममा सहभागी हुन पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। 유로부유는 지구촌 안에서 발생되는 각종 문제로부터 세계를 돕고 구하는 활동을 하자는 의미를 담고 출범한 글로벌 NGO 단체입니다. 율로부유가 핵심 가치로 삼고 있는 어머니의 마음이라면 불가능도 가능케 할 수 있다고 생각합니다. 모쪼록 이번 포럼이 인류의 행복과 화합을 위한 실천 의지를 확대하는 자리가 되기를 기대합니다. A proposal to support the needy people with Taliban schools in the liberated area and inside the council. Our associated risks are perceived to increase further. Mr. Wilcox, what does he think we should do? We act on behalf of the Jordanian. I doubt there is any country in the world. कोरिया तथा कोरिया बाहिरका गैर सरकारी संस्थाका सदस्यहरूले आपतकालीन राहत र विश्वव्यापी साझेदारीको महत्त्वबारे प्रस्तुति दिए। For this time restriction 20 minutes. This is the very characteristic. As the United States of America is known as an important issue that is whatever we do. 제일 먼저 달려간 NGO가 अध्यक्ष जाङ्गिल्जा ज्यूको इच्छा अनुसार आमाको मनद्वारा सबै मानव जातिको खुसी खोज्ने वी लभ यू फाउन्डेसनले आगामी दिनहरूमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय एकता र निरन्तरका स्वयंसेवा गतिविधिहरूद्वारा 7 अरब मानिसहरूको खुसीको निम्ति कार्य गरिरहनेछ। वी लभ यू फाउन्डेसनले इराकमा विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, दैनिक जीवन जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूमा एकदमै ठूलो सहयोगको खाँचो परेकाहरूका निम्ति असल भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। यो फोरममा सहभागी हुने मौका पाउँदा र सबैले पृथ्वी बचाउनको लागि एकसाथ कसरी कार्य गरिरहेको छ भन्ने स्वरूप देख्न पाउँदा म एकदमै कृतज्ञ छु। We love you.